Abang bungik pak. Buya ikba mi afiop dede na kapia beyena. Abang bungik pak. Buya ikba mi afiop dede na kapia beyena. Abang mi. Maiero. Okwan iba yang. Abang mi. Meri ke bekbu. Abang medi. Jongbo ke pomenedi. Mene rongo mi meni andi kwemendi. Woyo mingi sega serviso. Sevido. Sina mabwa mbabe konguka kekong. Abang ekoro yem corona style. Nsiri corona. Age sido moto bode tono ye tu dongo virus. Nsiri virus. Abang age sido man. Ba ida adi wo goro wo. Anyana mafobo mbabe konguka kekong. Ni ntina mufenante. Ngai to bo bang ini mama. Fogo kom tusen. Abang ko mebo dep radio ma wo dep ami bedo alat. Nsiri alat. Ne withdraw kung dep radio kop setia. Fomedi yang ide mo. Anya nam ke bo yang ke nende busok urun no. No fi. Asa sama. Esa senari dia. Tot ku tango mi tot ku me yu aku to ko. Ndori mi. Ni utang me mi kon gi para ki boko. Aya bala. Aya para mo ne ya di ko utang dewa. Okay. Mana suko makakana minister. Nsiri minister. Ma kana tangi ko ye kup. Afong ko siyon boko. Young man. So, okpani bere yene de meyo. Abang mi. Oh, para mi akom me. Green de bang. Abang, I greet you. Anye mi kop ki. Ikop ko tango dim fana. Mari menutang. Ko utoro. Oh, ye menti da ye big bomi. They say wetin carry you got them go that skin dog. For how many days now? I dey cough. They sneeze anyhow. I don't feel they breathe funny. They hook me for him. Can you shift small? Shift small. Ntina fo bana ye. Abang ani empado, ani symptoms. Nsiri symptoms. Ngpa iba ke do sin. Ye tom dice. Udang idi angpa. Motu udang. Motu orang ada ye. Mama tambam. Apa nganyok ba? Ko ute bongo. Ntina fo bana ye. Ai ko do nye do social distancing. Awara re. Ndi mi awombe. Ami aye be. Ba ko do contact. Nsiri contact. That's number. Ya ye ba ke number amo. Ko ba ke kem. Oh, ye da ke number. Aminda ke number me. Mari yang ngwero. Apa ni ko? Asa sme. Ko utoro. Udang ini yang kome ya yum nam senai. So Mr. Corona, what do you want the abang to do for you? Make Abang, I know say Abang dey give solution. Make he just help me do anything wey go comfort am. I no wan die now, but. Enyere kali dia. Abo na fo bi kaka ni nwa manye magidi pa. Ya nwan. Oh, udang ami wo. Mai elo, okpeni bere yene de meyo. Ami mong dang fu te me de meyo. Abang dog. Baik ba? No, abang ini dong baik pa do. Biro te da dek bere di bo. Oh, wida rik bere wo. Oh, para wasak dah. Sak aku. Ke pianos. Siri get pianos. Da ya mi ki bek bere wo ba. Okpeni bere yene de meyo. Siapa dah ada kurang aja. Kira kasih bek bere wo. Kira go. Kakek dang icare de meyo di. Apa ni ko? We will help you. Mairo. Okpeni bere yene de meyo. Abang ni. Don't para mi. Kemi ni abasiana mi pom. Kemi nyatu ayemba. Mama usenedo aminkana ndi irisinta anyeni tiat. Mi phone ko. Sasina doko yesen doko de fi. Sha, he say it's a God that do big things. Back in the days that he made Christ that have sand, have stone again. He shock you. He shock me. No, you don't have to shock you. It's a God that do big things. Anya doko di dia. Mind your business. Awara de. Kaiso. Doko ye kemi nyatu ayemba. He said that he will cry for you. Nen kemi mong to icare de meyo. Then he will hit you the underworld stone. Ami man to icare de me. Yo urama mi akato de yen kemi to de icare de me. Yo icare de me yo to urama siyo. He said that when they hit you the underworld stone, the sinners that hit you, when they hit you the stone, the sinners will hit you and run away. I don't understand. He confused you, Abi. That's the same to me, it's a confusion God. Saka fura ko yan. Kaiso to. Upani bere yene de meyo. Abang ni. Doko ye kemi mong to icare mi katiaba. Iri mi man to ye fe. Ayabiara. He said that they will hit you the underworld stone 7 times. Then if you want to hit you, you dash.
It have spoiled. Nko yara. Man see you na yo mo. Oh, mumu no too much. Una dey serious o. You be mumu. Yo ti yo na pe bi ti admi. Do kan yo do ka biara. It don't spoil. Why you go dodge too? You really wan stone me? Ka biara fe. You are still dodging. You think we are here to? You waste 2 stones. Do kan ye ki chale ni me yo ngari am ko wi si. This underwater stone. Do you know where we find it? In man. Una wan kill me? Anyway, all die na die. Na do kan se mpo. All die now die. An wala de. Where my phone would. Mo ngoro yen na. Ero ambre mbre yen. Okay. You think say you dey wise? Woman. Bani bani yen de me yo. How long? Yo fana me ke ya ma biara pe bi ti admi ko yo de yo kan yo. They say where you dodge this last stone, I'm going to kill you. Ah. No, no wetin wan kill me. No God, not allow them, make them kill you. I no dey do again. I no dey do again. If this corona no kill me, una still go kill me. You be mumu. Nzem ko ke I ya. take you in a map. Nge mzito be. You got people here instead of corona. Oh eh. Anye yo ke ndi na baba. Ngo to yen pension. Thank your God. For break your head, you tell her whether this is isolation center. Bani bani yen de me yo. How about this? Sini isolation center. I do restaurant. Sini restaurant. If you do the ambo do Enum dem bolu do me no uria. Uke yana ndaka ro. Agado. Ufo ki bang mo rio. Mairo, bani bani yen de me yo. How about this? Dawe, e turo nga meri de mo turo nga to. Ke gbere yar yo nga teke, ani yom ke min to yin seraba. Ya kan yesi oko akpe. They say if you dey sure say you no want me to eat you on that one stone again, come on money pay. Come collect the money now. Who wan collect the money? Say una dey find money. Come collect money. Yara wali de. I tell you, you go. Afo ka bon ye. Abang nyano bak boy ni ke for bere yen. Sita nga yen ko ro ko gbere yen. Nga for me dia kan bo ya ko anye do tang na. Ai me ye mi pa. Ai ye mi pe den ke pa ya ta. Ko ko ro ta. Yo. Thank you for watching Lab Nation Entertainment. Subscribe to our YouTube channel. Follow us every Saturday. Okay, ladies and gentlemen, thank you once again. Subscribe to our YouTube channel. It's very important to get notified when we post our video. Don't forget for it's always on Saturday. Then, why did you do like this? See ya, do just continue. That's rehearsal. But subscribe. Saturday is our for work, and other days we can upload our video. Alright, follow us on our social media. And for booking, advert, sponsorship, Shout outs. anything, call this number. Mairo. Don't worry for now. Don't worry, Apo. subscribe.